abatuura bajanga orutindo rumazire emyaka 10 rucwekire konka bebembezi batakurufaho. Aba bashaka mu kurwekorera barukoresa amakoko n'emiti. Orutindo rumazire rafure emyaka 10 rucwekire bakira barukora umundi gumwe abona bukisoka kije bagwigura kubarukozire gwamara gwa amizi ga rutwara so kwihobwe emyaka nkamushanju mukaga rucwekire turakoze mikono hanuye echo busasi munonga twine nkebitoke byitu konkora shanga ekitoke cyakubire kiragura nke 15 twayambuka mu mpunja abo kubura muhanda tukiguza siringira 10 obumwe bihiraho biribwe binyonyi abana bitu baremwa kushoma habwe mberejo. Tadeo Nsima empunji okurgo mu rucyamagambo najanga orutindo nabarurabaho babana baza kushaka omubantu ba burijo ngukonka rutwire n'urubera rikereza. Turaba hano ikiro turaba mudenza umuntu usuba kuje hano ukuguru kwa nkucekera hano akiraro obundi umuntu uraswa kweteka hapiki nakonago mu mayija bakobekera rutakiro ijwe hakarabaho umwana wa boda hekira omukazi ayinenda akagwa hampa n'umukazi yaburwa yazara kubi tibyabaje so nitushaba mutuyambe mutugerezeho yo ni impranko kwa reba itongo bya Dr. Dipu ebihe birayamba ebihe abahererine n'empunji so to ntushabanti kabe bitongo rebyo bya Dr. Dipu nabo batugerezeho batuyambe koko bari kuyamba abandi ni Nsima bataka abayeroseji kureba ngo nibateka amamani kubasa kwa twakwatanisa kurondaka twakwata mushaho zitu shiringira 10 kugura emiti amakoko emisumari so abataka nimbasima mwe bari munonga mugumize maho. Turukugambaho na Rashid Musinguzi mukuru w'entebe ya kashatu ahabwa kabweza ahasumu ogu yajanga district erioneza koro orutindo eshaha yona. Mufika salama basi. Gashaka Philip Marangera.